Salibonani isihloko esithandekayo, sithanda ukubonga uNkulunkulu osigcinileyo kwaze kwafika sona lesi sikhathi lapho sihlangana sitatitsha njalo ngokwelizwi likaNkulunkulu. Mina engikhulumayo Amos Maforo, ngiza kunxusa isihloko zami engilabo namhlanje ubana labo balibingelele baziveze ukuthi bangobani. Salibonani bathandekayo, igama lenkosi yethu Jesu, kuhle ukuhlangana esifundweni njalo okhulumayo ngumfundisi Miladube. Salibonani bathandekayo indawana yonke, mina engikhuluma ngumsisi Siboneni Mhlanga. Ngiyalibingelela lonke ngegama lenkosi yethu Jesu, okhulumayo nguNozinhle Ndlovu. Siza kuba lethuba lomthandazo kasikhulekele. Baba wethu okhona ekhaya ezulwini, sithanda ukubonga ngelinye njalo ethuba osusiphe lona ukubana sifunde ezwini lakho. Sinxusa ubukhona bukaMoya eNgcwele, umfundisi omkhulu ukubana sithungamele, ebese sincedisa ukubana sizwisisa amaqiniso aselizwini lakho, bese siphila ngawo futhi. Sikhulekela ukubana ngezifundo ezinjengazona lezi, sengathi mlimo ngasilungisisa, silungele ukuza kwakho sokusondele kangaka. Ngelihle igama lenkosi yethu Jesu siyakhuleka. Amen. Amen. Siyabonga kakhulu, samukelana sihlobo zami kusona lesi sifundo. Sibonga uNkulunkulu osithungameleyo kuzifundo ezedlulileyo. Namhlanje sikufundo 10. What a journey we have had. Sitatitsha lapho sisizwa ngesimilo sikaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ungubani, uyini, usifiselani. Kumpikiswano yona le enkulu kuyini okukhanyelelweyo. Sithintile kabanzi lokubana uNkulunkulu kafisi ukuthi simkhonze ngeforce, simile simkhonze sikhululekile. Nguye uThixo esimkhonza. Namhlanje sifuna ukuthi sike singene kwesinye isigaba lapho esixoxa khona ngemithetho yempi. Isihloko sethu sithi rules of engagement. Lapho sikhanyela ukuthi impi lesi esikiyo ilawulwa yiphi imithetho, kuyini okukhanyelelweyo kuNkulunkulu lalokho kwenziwa nguSathane. uNkulunkulu ukuze impi le ifezwe kuyini akuhlelileyo. Siza kukhangela ke indinyana yokwaziwa ngekhanda uJohane wakuqala ngo3 ivesi ngo8. uJohane uqala ngo3 ivesi ngo8 ithi lo owenza izono ngokaSathane, ngoba uSathane wenza izono kusukela ekuqaleni. Indodana kaNkulunkulu yabonakala ukuze ichithe imisebenzi kaSathane. Nansi great controversy caca lapha mfundisi Dube. Kubekwa kucaca ukuthi kusukela kuyaphawulwa lapha kuyini esikutholayo Mandlo Mhlanga isincedisane lapha ikakhulu sisethula la sintroduce indaba le yemithetho yempi kuyini esikuzwayo. Siyabonga balaleli lababukeli ukuthi uNkulunkulu kasichisi sodwa, ufuna sibe lolwazi ngemithetho ayifaka empilweni ngezokuphila, simkhonza la ngempikisano ekhona ukuthi kuyini okuza silawula ukuthi siphile singabakhe kumbe siphile sithunjiwe. Oh yes. Olobile ivesi yethu uthena ohlala esesonweni nesikho olupracticeayo. Alright. Olomkhuba okuhlala esenza isono kuthiwa ungokaSathane. Kunjalo. Ngoba kuthiwa uSathane uwone kusuka ekuqaleni. Abe secina ukuthi uNkulunkulu lethi indoda ukuthi izodiliza amacebo lemisebenzi kaSathane. Sifunda lapho ukuthi imithetho kaThixo okulunga yikwamukela uJesu. Oh yeah. Lelizwi lakhe. Kodwa umuntu ophikisana loJesu amukele isitha esinguSathane, ungena emthethweni wokuphikisana loNkulunkulu, ubuswa yisitha. So sizokukhunjuza ukuthi nxa safuna abantwana bakaNkulunkulu asamukeleni uJesu Kristu onguye lethi oze uzodiliza ukubusa kukaSathane lokuzenza ngani nguyumnikazi womhlaba lezulu. Ngikuzwa kahle uthi ukuthi omnye imithetho esilayo la empini le ngeyenkululeko yokukhetha kakhulu kahle. Okhetha uSathane, khetha ukufa, okhetha ngapha. Alright. Yesu. Nginanzelela ukuthi lapha sihle sancediswa kakhulu ukuthi sixwaye isono
njengabantu nxa sifuna ukuba sehlangothini likaNkulunkulu singaxwayi ngokwethu sodwa kodwa sincediswa nguye. Ungananzelela i-memory text yethu ithe iphela laphana ithe ngenxa yalokho indodana kaNkulunkulu yafika ukuze ichithe imisebenzi kaSathane. Ngenxa kaJesu siyenelisa ukuthi sibe lamandla okumelana lalesi sitha. Okungangokuthi nxa sikhetha thina ukuthi sima loNkulunkulu usinika konke okungasenza siphumelele phakathi kwempi yona lenkulu. Alright. Hayi siyabonga. Nguye olawulayo, nguye osinikeza lamandla okunqoba khulukazi. Yebo mhlo. Eminye imithetho esitholayo lapha. Okay. Siyabonga. Mina omnye umthetho engiwubonayo lapha phakathi kwempikiswano ekhona phakathi kukaNkulunkulu lo Sathane ngumthetho wokuthi uSathane njengoba lwisana loNkulunkulu lombuso kaNkulunkulu laye kaphiwe ithuba kazuza ithuba lokuthi aveze owakhe umbuso ukuthi unjani. Aphiwe ithuba abantu bese bezuza lokhu umfundisa kulethileyo ukuthi abantu sebekhetha phakathi kwamakhosi amabili. Ngithande i-memory text ihle futhi isitshele ukuthi omunye umthetho khona lapha indlela impela ezaqhutshwa ngayo ukuthi uSathane ekugcineni uyachithwa ngamandla kaKristu. Into le ihlisibisele maforo uNkulunkulu eyiveza kuAdam laphana. Ngemva kokuwa kukaAdam uNkulunkulu enika isigwebo ekhuluma lenyoka kuGenesis 3:15 ukuthi ngizafaka ubutha phakathi kwakho lo wesifazana. Kodwa besehle esinika ukuphetha kwayona le impikiswano ukuthi intanga yiyo ezacobodisa ikhanda lesitha. So sihle sizuze lekhonapho ukuthi uKristu uzile ukuthi azochitha amandla kaSathane. Ngomunye imithetho engiyitholayo ku-engagement yempi esiphakathi kwayo. Siyabonga kakhulu. Sibekela kucaca ukuthi impilo leyo ongasinqobela ngoJesu. Kwakudingakala ukuthi yena umdali aze ngokwakhe azoyiqeda yona le nto. Ongadingakala ingilosi, ungadingakala omunye umuntu. Angithi phela. Yes. Maybe singakadluli khonapho sihle sivezelwe isikhali asisebenzisayo uSathane. Alright. uSathane kanenginengi kusukela ekuqaliseni usebenza ngobuqili. Okungangokuthi sisengozini yokuthi siqilwe phakathi kwempi yona le enkulu. Kukanti uNkulunkulu laye usiphile isikhali esingumthandazo okufanele ukuthi sisebenzise phakathi kwempi yona le kasibuyi lezinto zethu. Kuvele kwafakwa ukuthi nxa siphakathi kwempi imthandazo uqhakathekile ngengacabanga lo Ephesians 6:10 kusiya ku18 ukuthi nxa siphakathi kwempilo sisebenza sincediswa ngoKristu kumele silalele imilayezo yakhe ngazo zonke izikhathi ukuze siphephe. Kakhulu sihlobo esithandekayo sizayifithizela indaba yena le ethintwa ngumandlo sisodwa ngeke sanqoba. Sathane umdala kakhulu. Asiyeni kubhuti wethu umdala uJesu nguye kuphela ongasinqobela, nguye ongasenzela izima. So kulona leli viki sizakhangela kakhulu ama themes engathi amathathu sikhangele indaba yona le singayo. Okwakuqala esifuna ukuthi sikunanzelele yikubana uSathane ngokwakhe yena uSathane akayisuye mnikazi wawo nalomhlaba. Angithi esikuthi ngesikhiwa is illegitimate. Kayisuye baba wethu kumbe sithi is a temporary ruler. Angithi phela angazi kumbe likuzwa njani nikubeka kuhle yini ngumuntu ozinike amandla okubusa kodwa engalalungelo lawo lokumbuso lo uzenze umbusi kodwa ke kasombusi osemthethweni kumbe uthethe ngamandla uchasisa khonapho sifika njani wakuthathela abani ngamandla kuyini okwenzakala. Siyabonga. Siyakwazi ukuthi endalweni nxa sifunda uNkulunkulu wadala uAdam lo Eva wafaka ensimini yaseEden. Banikezwa umthetho wokuphila ukuthi bayahlala bendawonye njalo kuzaba lo muntu ozahamba bangalaleli bona bekwazi ukuthi uNkulunkulu nguye obadalileyo kodwa wasefika waqila njengalokho ekhulumile uNozi lapho ukuthi usebenza ngobuqili. Wasebabuza ukuthi kambe kwakuyikho yini uNkulunkulu edala wathi kungadliwa zonke izinto.
Yes. wayekwazi ukuthi kukhona okunyipele ungadliwa Yes. wase ngena ngalelo ukuthi hayi lokho tho lingakudli kwenzela ukuthi lizacela ifana laye Yes. wangena ngokungani uyabakhweza ukuthi balingane loNkulunkulu kade sebeqiliwe yikho kuwa Adamu ke wehlula ngokuthi kwawuthi bengehlukani nomkakhe wambona ehamba naye kazange azihluphe kwangena ke inxeba so ukungena kwenxeba leli kwenza ukuthi uSathane sebevumile ukudla isihlahla kwakuyikuthatha inkazimulo kaMlimo babeyinikiwe yahlathelwa nguSathane ngokuthi bona sebewonile so ukubona kukaAdam lo Eva kwaba yikuthi sebekhonza uSathane so yena selamandla lana kuAdam ukuthi ithathe lidide ngayikhuluma ukuthi imvume ukuthi umhlaba sungowakhe uthole ngokuthathela uAdam amandla anikwa nguThixo. Siyabonga ukuchazelwa ikakhulu indaba nale yama-title deeds ukuthi khathesi akuSathane. Ukungezelela lokho okuthiwa ngumfundisi ungananzelela ukuthi uSathane ukubusa kwakhe lokho kulula maforo ukuthi njengabantu sithathela kuAdam senze okubi kulokuthi senze okuhle ngesizathu sokuthola la amandla sathatha sanika uAdam usathatha sanika uSathane so kulula kithi ukuthi sone kulokuthi senze okulula. Alright mhlobo ungasibalela uJohane 14 uJohane 14 verse 30 ubusukhomenta kuyona le verse ikakhulu sikhanyele khona lokho indaba yamandla yama-title deeds uthi uhamba njani 40 verse 30 ithi kangisayi kukhuluma lani okwesikhathi esinganani ngoba inkosi yalo umhlaba isisiza kayilamandla phezu kwami. Ngizwisisa ukuthi umfundisi ukubekeke kuhle ukuthi uAdam ngokuthi adle isihlahla yes uNkulunkulu ayethe ngasidli wathatha idominion wathatha ukubusa wathatha amandla ayewaphiwe uNkulunkulu ubukhosi wabupha uSathane. So uSathane njengoba sike sathinta ekuqaliseni ukuthi eyinye rule ye-engagement ukuthi uSathane akazuza ithuba lokuthi akabuse so ngemva kokuthi esamo esithethe idominion kuAdam uphiwe uNkulunkulu ithuba elithile lokubusa. Sike sakuthinta ezifundweni ezidlulileyo ukuthi uNkulunkulu lanxa iEve kumbe ububi busenzakala kasibeni kwazi ukuthi izinto zonke ezilokho ezisemandleni kaNkulunkulu futhi kumele ukuthi ekucineni kwento yonke ukwaziwe kube clear ukuthi phakathi kwento yonke le inkemenkeme ngubani ngubani oyimbangela yana. So uJesu lapha ukhuluma labafundi nxa akhuluma ngaye nxa esithi umbusi walomhlaba uyavuma ukuthi uSathane ukhulumile uveza lapha itheme yokuqala ukuthi temporarily uyobusa umhlaba lo. Right. Yes. Yikho phela namfundisi uthi uyabuzwa esefike ezulwini kanti uvela ngaphi impendulo yakhe uthi ngivela kwenza uhamba zulazo uveza ukuthi ngowa anti umuntu eyadini yakho iko yabuzula khona wayeveza ukuthi umhlaba ukimi la angithi phela siyabonga singakhanyela indaba lapha kuLuka 4 uLuka 4 iverse 5 usiya ku6 sike sikhanyele ukuthi kanti lo uthembisani lingasibalela lapha na uLuka 4 iverse 5 lo 6 ithi uSathane wamholela endaweni ephakemeyo wamtshengisa masinyane yonke imibuso yomhlaba. Verse 6 wasesithi kuye ngizakunika amandla phezukwayo kanye lobukhazikhazi bayo ngokuba ngikuphiwe lokho njalo ngingapha loba ngubani engifuna ukumupha. Qoqiniseke okunganani lokho akutshoyo sithe siqalisa lapha sithe thina uvele ngumuntu ophila ngamanga. Right. uSathane uthe ekhangela ukuthi uAdam uphendule wathi hayi uthe singadla zonke izihlahla kodwa wasesazi ukuthi sonke singadliwa kulapho kule mfumba kaNkulunkulu lo Adam ukuthi bazwanani. Alright. So kumele ngidilize udla kaNkulunkulu lo Adam lapha afika khona abe sithi unkazimulo inikwe kimi le dominion lobukhosi wayekwathi uAdam unikiwe inkazimulo nguThixo ngoba vele wayegqoka inkazimulo ikho ngasigqoko esithungiwe wayenikwe ukubusa phezulu kwenhlanzi lento zonke so khona okukhana ekunikiwe ikwayifuthi angakuthatha yena umhlaba lo kaAdam akadumela uAdam azale usapho lwakhe ephila impilo yokuthungamela uNkulunkulu yena nguye osethungamela so yikho seqamba manje ukuthi hayi
inkazimulo yalo olayo vele inikwe kimi sesiya kuJesu uthi inikwe kimi Jesu ungangikhothamela sengani uJesu yena wayebona ngani uJesu umncane kulaye ukakwazi uyakwazi kodwa uzama ukuthi adilize ukuthi ukufa kwakhe kuyadiliza amacebo akhe asewenzile ukuthi uAdam semthathele ini ubukhosi so lapho uSathane wayefuna ukuthi ukwa kwaJesu sokwenze uJesu lamandla akade yalawo ukuzobisela uAdam la sewathethe futhi sengathi ahlabuse umhlaba wonke kuzobe naphakade so ufuna ukuzama ukuthi uJesu awe njengoAdam wawayo awe ngokumthembisa lokho Mandlo ikakhulu kini abantu abatsha lapha Mandlo kukangana how many times has the devil used i-tactic yona lefana nayo ukuthi ngikuqela ngiyakunika lokho kuyenzakala yini kumbe sengemva kwesikhathi hayi khona kuyenzakala maforo ungananzelela ngalezi insuku kulabanye abanotha ngesikhathi esincane okungelawa ukuthi nxa ukulandelela okuyinto kwakhona kubuya nje khonapho okungangokuthi lakhathesi uSathane izinto lezi angasinika okwesikhathi sona lesi kuphela abanye amazwane sathengisa imota zilazo so khona lokho kusivezela ukuthi nxa singasancediswanga nguNkulunkulu engasikhanga ngezinto esizifunayo futhi ungananzelela ubuya ngezinto esizidinga ngenhliziyo yethu yonke ukuthi lokhu ukhumbule ngesuphu lapha wathi ngingaze ngife ubona ngani ngekuphila into yankhona ungelayo ulonke lawo amandla njoba ethintile lapha noma sesimhlanga ukuthi impilo ife laye uphiwe a certain power ukuthi exercise khona lokho angakuyenza so sengasinika nxa singasahlakaniphanga sancediswa nguNkulunkulu vele uthi kuverse yona uthi ngikuphiwe lokho ngapha loba ngoba na ngithi phela so asiqapheleni loba engakunika umphako nguwe at the end of the day no bemfuna ukuthi ngingezelele lokho kusho ngunoza ukuthi even lathi abadala uSathane wenza umhlaba ukhange kakhulu yikho ubona mhlobo singelathuba unoza uthi into eqhakathekileyo ukuthi kuyona le impi isikhale silwa ngaso thina yikuyama kuNkulunkulu ngokuthandaza kunjalo uyabona kasilathuba lokuthandaza kasilathuba lokufunda ilizwi kasilathuba lana ngenxa yokuthi uSathane ususamehlo ethu ezintweni ezaphezulu wasikhanga nje wasinika umhlaba ukuthi khangela nini ngiyakunika abantu abaningi sesichiye uJesu and we are trying to gain the whole world so yikho khona lokhu uSathane asilethela khona so sisengozini babukeli labalaleli ukuthi sizalalela ilizwi lesithayini lokuthi hayi wena buya ngapha ngikuphi umhlaba lokugcwala kwawo mina uJesu kulento engiyifundileyo uthe uJesu kazange amrecognize as the ruler lanxa wayesithi iruler yana lomhlaba kazange amacknowledge yikho uJesu engazange akhothame wayekwazi vele uSathane position kaJesu ukuthi nguye uNkulunkulu uJesu futhi okunye ngikuzwisisa ukuthi wayesemthandazweni anti wilderness efastile so sober minded eyeme kubaba ngamandla azo zakubaba yikho sibone senelisa ukuresista i-temptation yonke sincedisane laphana sithinteleyo ukugcina kuzilingo zonke lezane zalethwa kuJesu enye yakuqala ikakhulu le appetite isenza sibe buthakathaka ngayiphi indlela amafitshane nje ikakhulu yona le ukuthi uSathane usinqoba njani when it comes to issues the appetite njengoba sibona ukuthi umuntu wawa ngenxa yokudla kunjani lakathesi kwakusenza uSathane kakhulu ebantwini indakisa ingani siyikudla ebantwini uyawathi umuntu odakiweyo ngama drugs ngokunatha ukutshwala yokubhema kuyanqonda ingqondo kunjani ingqondo ibisele ukucabanga ukuthi nxa sokusenzakala izinto uyenza lesono ungasiboni ukuthi uyasenza uzuzisole kusasa so indaba yokudla ibamba ingqondo yomuntu uSathane bese yithumba abesemenza inzomba yakhe so kumele sinanzele ukuthi esikudlayo kusijiya singabantu kwakho umzimba kwenza lengqondo ihlambuluke sifunde futhi ukuthi uNkulunkulu lanxa uSathane eqamanga wathiwa ngane kwamandla wayesitshona wayesikuthi ngiwathethe kuAdam ngobuqili kodwa wanikwa yena watshontshile sesithi kuJesu ngwanikiwe enganikwanga but omunye umlobi wogwalo Powers of Evil uSidney uthena uNkulunkulu wanika uSathane okulilungelo
ukuthi amangase awaqambelelana Yeah. akawaphile kuze kubonakale ngoAdamu labantu ukuthi ule manga umuntu lo ngempumela yempilo yakhe ubusathani bakhe ubusathane yes inature yakhe leyani sibamba ku 8:44 uthi vele yena ungumqambi wamanga Johane ngo8 verse ngo44 Yeah. bathi nxa ekhuluma amanga ukhuluma lokho ayikho yakhe yeah Clothanda vele kumbe incedise ikakhulu omama ibabaqala angani baqalwa ngusathani njengoba sabona kuEva lapha ukuthi hayi vele ungamlaleli lo bengani ukhuluma iqiniso kangalalelwa ayisikho yini manje hayi vele yena umuntu oqamba amanga nje kumele singamlalela lapho even sekhuluma iqiniso khona ukuthula amanga aluhluzi kakhulu nature yakho hayi siyabonga sihlobo esithandekayo babukele labalaleli kwangani angasincedisa umoya engcwele sizwisise impi esikiyo kunenge okusikhangayo siyaswela siyalamba umhlaba wonke jikelele akula lapho kulokuthula abantu bayagijima bathenjiswe izulu emhlabeni akula zulu emhlabeni sihlobo esithandekayo asimthembeni uJehova ufuna ukungeza usithi inhloko bengifuna ukukhangela enye aspect lapha eyokuphela kumbe eyokumiswa kombuso kaSathane lo esithe utemporal kunjani indaba yesiphambano it's okay sike sayithinta ekuqaliseni sisithi uNkulunkulu wathemtshela vele uSathane wahlo wamnika lesigwebo lokuthi impilo iyaphetha njani so indaba yesiphambano kayisikho kunqoba kukaSathane uJesu esuke ezulwini maforo injongo yakhe yayingezokufa so wayephelela isicebo lalokho akusuku yikho wathi it is finished so esithi it is finished laphana ungafunda icommentary ku John chapter 19 verse 30 ithi umbuso kaSathane wawu-uprootwa so siya ku point yokuthi uSathane umbuso wakhe ufakelwe umngcele he is a temporal ruler of this planet ukuthi isiphambano sodwa sahle samaka ukuthi umhlaba usuthethwe esandleni sesitha wabuselwa kuNkulunkulu rightful ruler ukubeka kuhle yikho vele wayengafuni ukuthi uJesu ayisiphambanweni ngabala kaningi kule ndlela ayefuna ukumbulala ngaye akhandwe ngamatshe athiwe even esefile ukuthi wayibiza amadimoni akhe bayavala ethuneni ukuthi kungavukwa baqale ufuna ukumbulala ngumntwana efunani efuna ukudiliza linaleli cebo siyabonga mhlobo ukuyiletha lepoint akutsho umama laphana ukuthi bawuke labalaleli ilungelo lokuphila emhlabeni uAdam alithathelwa nguSathane uJesu wabuya waba nguAdam wesibili walibuyisela ngesiphambano so uSathane nxa wayelwisa ukuthi isiphambano singabi khona wayengakwazi yiso esenza ukuthi amandla agiya ngawo asuke kuye so wayecanga ukuthi uJesu angambulala seqedile wathi ngilinde ukuthi angavuka kwesibili ngimbisele uthe evuka wabona ukuthi indaba siphelile amandla kaselawo yikho kwenza ubalalela wabukeli kathesi umuntu elamadlozi elamadimoni angaya kuJesu ayaphuma ahambe ngoba kasela manje Sathane kule temporal power ipower yokuJesu Kristu khona lokhu kungasenza sibili siphile ngesibindi ukuthi konke sihlangana lakho empilweni siyakwazi ukuthi uNkulunkulu wanqoba ngoJesu Kristu nxa isiphetho sendaba usazi maforo okuphakathi lapha akukukhathazi ngoba uyakwazi ukuthi vele lokho kuzabuye ekucineni so lathi kasiphileni ngesibindi ukuthi yebo singehlelwa izinto ezibuhlungu kodwa ngokwesikhatshana nje angithi vele hayi siyabonga sike sikhangele lokho kunye uSathane ubuqili bakhe lokuthi uyasibamba i-captures us asithumbe phansi kobuthungameli wakhe angithi vele ungakhangela ibhuku uTestimonies for the Church Testimonies for the Church uvolume 1 page 341 ithi yena umuntu vele udalwe ingqondo yakhe ijekele kumbe ithunjwe nguSathane inclined towards the devil ukwenza okubi yikho ubona phela mfundisi kulula ukwenza okubi awukuplan kulokwenza okuhle kuba nzima ukuthi senze okuhle kodwa abesesithi unless uKristu aphile ezimpilweni zethu ongasinqobela nguJesu kuphela asethembeni uJesu mhlobo sicela umbalele uMahebheri ngo2 verse ngo14 bese sikhomenta ikakhulu kukhoti yona le verse lesibala
umaHebheru 2 ivesi 14 ithi njengoba abantwana belomzimba legazi laye wahlanganyela ebuntwini babo ukuze kuthi ngokufa kwakhe amchithe lo ophethe amandla okufa okutsho uSathane. Right. Kuyini esikwenzele nguJesu? Ikakhulu sicabanga umcabango nalo ukuthi uSathane thina indalo yethu lokho esikho khona. Ukhona yini umuntu olamandla onqoba yena yedwa? Hayi. Vele khona ukuthi uthunjiwe kutshengisa ukuthi uzuthunjwe kutshengisa ukuthi ube weak. Okungangokuthi singabakwazi lokho esikho khona inkinga enkulu esibhekana layo njengabantu ukuthi kasizwisisi lapho esikhona. Siyabona ngathi amandla silawo, izinto senza ngamandla ethu. Ngabe sizwisisa okunengi okusehlelayo bekungasoze kusehlele ngoba besizahle sinanzelele ukuthi lapha ebuthakathakeni bethu kumele siyeyame uNkulunkulu onguye olamandla. Ungananzelela siphephile kuphela nxa seluswa nguNkulunkulu. Izikhathi eziningi ukhangela uPeter ngalelo langa uthi bangakuchiya konke kodwa nothi mina. Ngokwezethemba yikho kwenza ukuthi sibhuqwe nguSathane ngokuzithemba. Hey madoda. Ungazethemba. Uthi lo miyo kaqaphehla ngithi vele. Yes. Yes, kuyini okunye sikutholayo lapha. Olobayo uthi yena isifundo. Lanxa uSathane angabonakala ngabantu uluntu njengobusa emhlabeni. Ngani uyabona ukuthi banengi abantu abayizigoga, banengi abachanga amadimoni abahamba bezikhulumela bodwa, ukufa kakupheli. Kungani ububi bugabhela amandla kaNkulunkulu? Uthola nxa kungakhanya kunjalo kodwa kakususi ukuthi umbuso walomhlaba onguSathane ubusa ngodlame njalo akalamandla, amandla akhe anciphisiwe lizulu. Yikho kwenza ukuthi uJesu esesiphambanweni waveza engayisiphambanweni ku-8:44 John wathi lifuzwe ihlo lina uSathane. Ungumqambo wamanga kusukela ekuqaleni. Leqiniso kalikho kuye kami kulo. So uSathane ngowamanga. Iqiniso kalalo. uJesu thena esifa wathi baba baxolele. Wasithi evuka ku-28 verse 18 uMateyu wathi amandla wonke anike kimi ngakho hambani. Kusukela khonapho wonke umuntu osuka akhetha uJesu njengomsindisi amandla kaSathane ayaphela ukusebenza kuye. Yikho ufica ukuthi umuntu uyakhululwa esonweni. So ngilapho ukuqinisa ukuthi bazalane sisonke lapha lanxa umhlaba ukhanya ngani kulokubusa kaSathane kodwa ngenxa yesiphambano singababusi. Singaya kuJesu siyaphuma esonweni ebugogeni besono amandla esitha lokufa okungani kuyasibusa lokho kuza kunqotshwe kucineni okwethu kasifeni silo Jesu uvuko lukhona singesabe. Kulamandla lokho siyabonga kakhulu. Bengifuna kulenye ivesi engicela ukuyifunda bese ngicomment. Yes. uJohn chapter 12 lapha ivesi 31 to 32. Alright. Ithi khona manje sekuyisikhathi sokwahlulela kulo umhlaba. Manje inkosi yalo umhlaba isizaxotshwa. Kodwa mina nxa sengiphakanyisiwe ngisuswa emhlabeni ngibazabadonsela kimi bonke abantu. Wakutsho lokho eveza ukuthi wayeza kufa ukufa okunjani. Ngiya kumcijo olethwe laphana ngumfundisi le ndaba esiyibale kumaHebheru 2 ukuthi ukufa kukaJesu kwakunqoba ukufa. By dying Christ became conqueror. So uSathane yena wayecabanga ukuthi ngokuthi uJesu wafe kuthi ukunqoba kwakhe. Kodwa ukufa kukaJesu kwakusitsho ukunqotshwa kukaSathane. Bese niletha ukuthi ukufa kukaSathane kukaJesu kumnqobile uSathane already. Unozuke wathinta ukuthi vele uyabusukwazi ukuthi iscoreline imi njani. Kodwa thina sisele lapha singangapha kwesiphambano sisele kumele sibe vigilant still. Sale siqaphele. Sale so engikuzwisisayo ukuthi death has been conquered. Yikho kungamelanga ivini ukufa sikwesabe la namuhla. Kuphela as long sifele kuNkulunkulu. So sibona imethi yezulu isithi ukufa kukaKristu kubisa impilo kumbe kunqoba ukufa. So umhlaba usuthethwe esandleni sikaSathane. Nxa ngikuzwa kahle kuyadingakala ngicela usibambele uPetro wakuqala 5 verse 8.
okudingakalayo esimele sikwenze empini leyi simele sibe ngabantu abanjani. 1 Peter 5 verse 8. Ivesi ngu-8 ithi zithibeni liqaphele isitha senu uSathane siyazulazula njengesilwane esibhongayo sidinga esingamudla. Nansi indaba. Kuthiwa siyazula thina kumele senzeni. Nxa sikhuluma ngokuzithiba ikakhulu sabelane lababukeli labalaleli kuyini esimele sikwenze nxa sikhuluma ngokuqaphela siqaphela kukuphi? Mina bengizathi ukuqaphela kwethu ukuthi sihlale singabantu abafunda ilizwi futhi sisemthandazweni. Ungananzelela siveza ukuthi undoda lo usebenzisa amanga. Cabanga ukuthi kuJobe wafika wathi uNkulunkulu uyakukhonza ngoba umbusisile ngezinto zonke lezi. Right. So yena ayekutsho ukuthi uNkulunkulu kuthi umuntu nxa ekhonza ukhonza ngesizathu sokuthi ubusiswe nguNkulunkulu. Yikho simthola uNkulunkulu emprovela esike sakuthinta ukuthi hayi lanxa uJobe ungaze uthathe zonke izinto lezi sithola uJob 1 verse lika 20 kuthiwa uJobe waqhubeka ekhonza lanxa izinto zonke lezi wayengaselazo okusivezela ukuthi ukukholwa okuqotho bathandekayo kusukela enhlizweni ethandweni lukaNkulunkulu sibona isimilo sakhe bese sigobela intando yakhe. Ungananzelela maforo nxa singazwisisa khona lokho kuyasincedisa ukuthi phakathi kwempilo kasipapariki ngoba siyabe sikwazi sihlala sizinze sime ngesibindi ukuthi ilizwi lithi izikhathi eziningi ukusikhipha enkosini ukuthi ayangila msebenzi ukuthi uNkulunkulu sendilahlile zamkhonza ngithini. uNkulunkulu uyakhonzwa bathandekayo kukuhle kukubi. Kukuhle kukubi uJehova uyakhonza. Siyabonga usilethela lokho. Ukuqaphela okunye ikwazi ukuthi angilamandla. Mlalela ulamandla ngasilamandla. Umuntu ongalamandla uyadinga ukuthi amandla angaphi ukuze aphile uyame kuwo. So kumele siyacela amandla akuNkulunkulu ngomthandazo. Siqaphela ngokuhlala semthandazweni ukudinga amandla kuthi nxa singabantu bakaNkulunkulu abazafisa ukunqoba lumbuso walumhlaba ungavuke kuseni ungakhulekanga. La nxa kuphakathi kosuku wana lesikhathi somthandazo ntambama asibe ngoba silwa lemimoya actually iBhayibheli. So yikho lapha uPeter waqala ngo5 verse 8 ethe uSathane uyahamba njengengwenyama ebhongayo idinge ngamudla. So yena wanqotshwa nguJesu. Sesiyadinga inzalo kaJesu leyi ngokukholwa ukuthi mina uJesu enqobile but abalandeli bakhe ngizabaqeda. Wathi waqala khona phana kuearly church wabadiliza waphodwa bama oPetro nabo Paul bafa lokho benqobile ngoJesu. Lathi silelungelo lokunqoba ngokuthi amandla siwabambe kuJesu. Antsho amandla enhlanzi asemanzini awumKristu asemthandazweni. Singahlala emthandazweni singabanqobi ngoJesu Kristu. Yes. Uyazi ngikhumbuzana into likho banda ngu118 umsindisi uthe awunamandla ukuza le ngabe ngenelisa ukuhlabela ngabe ngiyahlabela lapha kuhle istanza sona lesa. Yes. Uthi umsindisi uthe awunawo amandla. What should you do? Linda ukhuleke. It is the point iletha le uthi babukeli labalaleli nxa kulolutho esimele silwenzi yikulinda sikhuleke. So indaba leyo mthandazo kuyini okuthola? Alright, bemfisa ukuthi kulolutho olukhulunywa ngumfundisi lapha nede ngifuna ukuthi impilitelekile ukuthi ngizayiphendula kodwa la yena le mthandazo ukuthi uJesu enqoba babukeli labalaleli. Mina engikuzwisisayo ukuthi wanqoba esenyameni. Kunjani? Antsho izwile kuma Hebrew 2:14 ithe uJesu uthi amadoda nabantu adinyama legazi and uJesu waba yikhonoko ukwenzela ukuthi abanqobele ukufa esenyameni. Kwesinye isikhathi sicabanga ukuthi uJesu wanqoba ngoba engoNkulunkulu but asizwisise nini ukuthi ku-human form 100% human wanqoba amandla okufa. uJesu kwamenza wanqoba sengiya ku point oyibuzileyo yikuthi weyama kuNkulunkulu ngokuthandaza. Uma chapter 135 uthi uJesu kusale madabuka kusa wayivuke siyathandaza ngoviki lo Sathane engaka impress abadala bebandla ukuthi namhlanje siyamenzani. uJesu wayesevela thapha amandla kuNkulunkulu. Amanye amathuba ewachithe semthandazweni
overnight esentabeni. Yes. Yeah, wayesithi so impilo yakhe was between the mountain and the multitude. So amandla uJesu anqobe ngawo yiwo lo oyeme kuNkulunkulu ozanqoba ngawo. So yikho ede kuthintwa ngumandlo lapho ukuthi sodwa kasilawo amandla bekufanele ukuthi ngasidependa kakhulu kuNkulunkulu. Kodwa ungayifunda iGreat Controversy kuchapter 8 the snares of Satan. Kuthiwa the one object of the devil ukuthi agcina umKristu engathandaza. You know kulula maforo ukuthi hey sibabaza ukuthi amhlobo kulapha kudinga ukuthi sithandaze la. Uyabona? Kulula ukuthi amandla lomthandazo amandla endanqoba umthandazo uyanqoba umthandazo lamandla kodwa uSathana afuna ukukwenza ungazo siubabaza umthandazo siuthini laphana kwanqotshwa aza kugcina ungakwenzanga ukuthi uguqe phansi ngamadolo uthi baba uthose ezulwini khonokho uza kulinda. So sisempini ebuhlungu eyesabekayo sikhona ukuthi siyakuza ukuthi nasi isikhali sokunqoba ngumthanda but still kasithandazi khona lokho kusitshengisa ukuthi impi yakho ayidambanga. uNozuke wakhuluma ngendaba yokuba cunning kaSathane ukuthi mhlobo uyasigcina sibhizi kakhulu akutshela ukuthi hayi uzathu kumbuso umilithandazi kungena okunye ukudisturbayo kumbe kumele kunje vele aza kugcina uyikho khona ukuthi awuthandazi number 1 number 2 lelizwe likaNkulunkulu asozilifunda. So leta asilweni asihlaleni babukeli labalaleli sisemthandazweni. Uyakunanzelela ukuthi khonapho nxa usufuna ukukhuleka yikho kungena amafoni lapha ringa yikho kukhala abantwana yikho kuba le disturbance yikho kuba le nokho uzosokuqoqoda kulomuntu osefikile. Amandla alomthandazo uSathane uyawazi endekafuni sixhumane lezizwe. Okunye khanyela la uJesu enguNkulunkulu wadinga lawo mandla wanqoba ngawo waze wadinga labangani bakhe wathi hey ake lilindelani fora libe njani sokukanganani mina lawo siqinisa indaba yomthandazo mandla. Mina maforo bengizathi okuzasenza siphephe ukuthi vele siphefumule umthandazo. Ngoba nxa ufunda kuGreat Controversy ukuthi kasiphephanga okomzuzu owodwa nxa singakhulekanga. Okungangokuthi kwezinye izikhathi balalele akudingi ukuthi ube le ndawo yokuguqa. Enhlizweni siyathintana loNkulunkulu phakathi kokuxokozela. uNkulunkulu uyayizwa imthandazo yethu nxa sikhuleka enhlizweni. Uyazi ukuthi le ngilosi kuthiwa ziyamangala. uSteps to Christ uthi ingilosi ziyamangala ukuthi kathi laba abantu bakhuleka kancane kangaka bekhangela lengozi esiphakathi kwabo. Mina ngibona ngani kumele sikhulekele ukuthi izulu lisivula amehlo. Phela nxa ubona ukuthi usengozini maforo awudlali. Hey ayikakhulu angithemba siyamuzwa manje zihlobo sengozini amandla kuphela akuJesu. Ake sikhangele lapha ukuthi amandla akaSathane nanti silokho sikhuluma lapha ngemithetho yempi. uSathane lo eselwa laye ke wakhulunywa ukuthi hayi sowanqotshwa ngithi ba singale kwakhona thina simele sikwenze ukuclaima amandla kuJesu siyabe siyanqoba. But wona uSathane amandla akhe limited ngakubuya ngayiphi indlela la akalamandla wonke anciphisiwe angithi phela. Ake sikhangele indaba yokuJobe ngo1 ivesi ngo12 sikhangele indaba yona yamandla sike sikhangele icontroversy laphana okwenzakala kuJobe. Sike sikhangele indatshana le kaJobe Job 1 verse 12 Job 1 verse 12 2 verse 6 yeah. Okay. Ithi uJehova wathi kuSathane kulungile konke alakho kusezandleni zakho kodwa yena ngokwakhe ungamthinti. Wathi ke uSathane wasesuka phambi kukaJehova. Then uJob 2 ivesi ngo6 uthi uJehova wathi kuSathane kulungile usezandleni zakho kodwa ungayithinti impilo yakhe. Kungxoxo lesisigiye kusifundisane lapha ngamandla kaSathane likungxoxo yakhe lo nkulunkulu. Ngiyazibuza ukuthi angazi balaleli ngale kumbe bazibuza njengami ukuthi kathi uNkulunkulu lesikhathi sokuxoxa lo Sathane Yeah. Usibisele kwazini ukuthi uSathane ulamathuba kanikwa engakaxoxwa. Yes. Okukuphe impela ezweni ukuthi akanikwa ithuba lokuphenduka kwamehlula. Oh yes. Wayesahamba siyafika ezulwini wayeselegunya lokuthi ngithetha idominion le glory kuAdam singeyami. So wayesengu ambassador omhlaba wazinika.
ukuthi lapho kuhlangana khona uNkulunkulu lamadodana akhe ebusa iuniverse la efika khona lapha abuzwa khona abesesidingi hamba athi umlimi wasesidingi ngifuna ukumtshengisa ukuthi abaxhumane loNkulunkulu balamandla okumnqoba athi uyibonele inceke yami abesegcona umlimi wathi anti ukuthi umfakele uthango anti umvikele wathi hayi ukuzubona ukuthi wena ubusi abathembe mina bayabusa hambe enze okufuna ukuthi ungathinti imphefumulo wakhe unlimited wahlo amtshela ukuthi uzayenza konke kodwa ngaso ufike kuphile ekufeni awungeke umbulale so ngifisa ukuthi sibe kwazi ukuthi ukufa komuntu kaso Sathane umlimi wesevumile nxa umlimi ethe insuku lazo uSathane angabhe ulimoto enzeni uyaphuma phakathi kwayo angachaya impana abathakathi babuye bebanengi bayenza ilima lokuzokubulala bayaphuma bengakwenzanga lutho ngoba umlimi nguyovuma ukuthi umuntu afe so uSathane amandla akhe ancitshisiwe ungesabi imkhoba ungesabi impane yezulu ungesabi uzamcola yesaba uNkulunkulu onguye lempilo singabanqobe ngoJesu ikwethu ungesabi lo ngekubulale ukuphumula sesabeni uJehova kuyini sikutholayo kakhulu lapha emandleni la ancitshisiwe ukungezelela khona lapho uyahamba esiyacela okungangokuthi ngawe ube lamandla ube ngeke kakhulume loNkulunkulu bezavele ayenze sithola ukuthi lathi ezipilweni izinto esiyasaba kakhulu mafore izinto ezingabonwayo ezithintwa ngumfundisi izinto uyezonke umuntu esithi lapha kulezi zinto ezingelabizo lokuhamba vele kasihambi siyabe sisesaba ukuthi lapha kodwa sithola ukuthi hayi uNkulunkulu yebo amandla uSathane ngaba lawo kodwa ancitshisiwe okungangokuthi asesabeni lo oyenelisa ukuthi abhidlize inyama lo mphefumulo lo ngeke ethinta umphefumulo hayi sebe siyaphonga ukuthi okusalayo sizavuka la nxa singa manje ungikhumbuza even uJesu ekhuluma lo Petru uthi Petru uSathane ubenjani ucelile ngithi ufunda kuhlungule akuhlungule kodwa ngokhuleke so uthi amandla semthandazo angazi ngafora statement esikhumana uthi unguJesu uthi kodwa ngokhulekele babukela balaleli nxa uJesu wakhulekela umuntu ukuthi nxa elingwa anqobe kushoni kithi thina singabantu bakhona ukukhuleka ukuthi sinqobe uJesu wakwazi ukuthi ukunqoba isitha lezilingo ngumthandazo so kungaphela usuku lesikhathi lempilo enzima ungazange ubiza inkosi kungaze kube nzima kangakanani singakhohlwa ukuthi baba wethu phakathi kobunzima siyanqoba powerful umfundisi ungikhumbuze enye indaba nxa ikhuthaza ababukeli uEllen G. White wenye indawo ukhuluma sithi even the weakest of sinners even the weakest umuntu obuthakathaka okunganani as long engathi baba wethu osezulwini the devil trembles uSamuel Chadwick kule quotation yakhe ngiyithanda uthi the one object of the devil is to keep Christians from praying. He fears nothing of our studies, of our work, of our without prayer. But the devil trembles when we pray. So uSathane amandla omthandazo uyakwazi. Why? Nxa umuntu esemthandazweni usebukhoneni bukaNkulunkulu. So yikuthi uSathane ipresence kaNkulunkulu yiyo emenza aqhuqe. Kule verse engifisa ukuthi ngiyifunde lapha bese ithi uPsalms 34:7 uthi ingilosi kaNkulunkulu ihlezi ngokuzungeza kulabo besaba uNkulunkulu. Ngiya emcabangweni lo esixoxa ngaphansi kwawo ukuthi uSathane ufakelwe imzila. Hayi vele amandla khatshakali ayelapha khona. uNkulunkulu umsethele iboundary ukuthi hayi uyahamba ucine la. So ingilosi ngithanda futhi kuma Hebrew 1:14 uthinte sithi ingilosi they are ministering spirits ziphiwe ukuminister kulabo okumele babe izindlalifa zombuso. So uNkulunkulu usinikile ukuthi ingilosi zisivikele. So uSathane la nxa epressa njani kulenye indawo Ellen G. White athi wabona ingilosi zezulu zipressa back amandla kaSathane zona zithatha indawo ukuvikela abangcwele. So silesiqiniselo bazalwane esokuthi la nxa siphakathi kolako lunjani uNkulunkulu ikhe yakhe lokunaka kwakhe lokusilwela kwakhe lamandla akhe siyawabona ezimpilweni zethu. Nale testimonies for the church volume 1 which 341 ethintwa ngumhlobo lapha
ingilosi ziyabuya zisithi lezi kaSathane zikhona singavulwa amehlo njenganceku liyangibani nguJehasi wavula ukuthi mndima ke umvula amehlo abone okwenzakalayo sivula amehlo siphaphame bakithi sibone impi esikiyo Mandlo okunye Mafore ngunanzelelayo lathi kule ngxenye okumele siyidlale nxa wena ungakhetha ukuthi suvele uhlale ehlangothini lona lolo uyabe ungasancediseki uNkulunkulu ngeke asincedise outside our will ungananzelela lapha siyatshela ukuthi resist the devil and he will flee away abanye sihle sigive in sihle sizinikele so la nxa kungabe kukhaya ngani kunzima ngoba impilo eyinkulu Mafore ukuthi la uSathane nxa sesithi uyabona ukuthi lapho unozi sehamba la uzama yonke indlela ukuthi naye ngeke mbone abanye bebhabhathizwe ethe phuma emanzini uzothi asetshontshelwe ukuthi kona basuhluphuma suhlusithi ukuthi umlimo lo engimkhethileyo nguyo le problem asifundenini kuJobe ukuthi la nxa zonke lezi zinto zenzakala kazange athi ukuthi abafana bayenza into errong inkomo zafa izimvu zafa kumbe lokho sokwenzakala ngesizathu salokho siphakathi kwempi enkulu okunye ngeke sikuzwisise sathinta emavikini adlulileyo ukuthi ukubona kwethu kufiphele kunjani kulamandla lokho Mandlo ngifuna ukungezela ngomcabango kaDade kawayithi kubhuku conflict lokuzenda controversy conflict page 345 uthi asomsebenzi wezingilosi zikaNkulunkulu ezilungileyo ukuthi zicontrol ingqondo yomuntu ungayenziso intando ayifunayo wena okhetha ukwenza ukuthi ufuna ukwenzani uthi ungakhetha ukulandela isitha ungalandaba lokuthi unine isono busibalekile ingilosi ziyama zikukhangela kulezi zingayenza so kumele kube yimi ngikhetha ukulandela uNkulunkulu nginxa ngibona isono sisiza so ngisibalekele njengoJosepha ngisume ngigijime amandla sengiwanikwa nguThixo ukugijima so ngenye indlela balela babukeli kasikhetheni ukwenza ukulunga siye emthandazweni sikhuleka amandla ukuthi sinqobe siwanika ngoba sikhetha ukuhlala ekulungeni lengilosi ziyabuya zosincedisa ukuthi sinqobe ngoba yikho sikukhethileyo ke sincedisane lapha okukhulunywa abazalwane lapha ababukeli labalaleli impilo yakho yomthandazo injani ukwathinta lapho Mandlo ukuthi asiphefumuleni umthandazo uphuma endlini yakhuleka yini usiya lapho yakho niyakhuleka yini ukukhonza uyalala uyavuka singancedisana njani isihlobo zami lababukeli labalaleli ukuba le devotional life epheleleyo le igoqela umthandazo lokubalwa kwelizwi ngoba siphile esikhathini lapha abantu babhizi abantu ngababuza khona ungathatha istatistic even ungayibandleni ubuze ukuthi ababalayo ilizwi abakhulekayo kumbe kuphilwa ngomthandazo wokudla kukhuleka futhi okungumntwana uncane so singancedisana njani lesihlobo kumpikazi lesi uEnoch indlela ahamba ngayo loNkulunkulu yona leyo oyithintayo ukuphefumula umthandazo Maforo kuthiwa wayengubaba engumyeni futhi engumhlali wesigaba kodwa entweni yonke wenelisa ukunqoba ngoba wayehamba loNkulunkulu kuye ukuthandaza kwakufana lo njengomphefumulo emzimbeni so kudinga ukuthi unozuthinta into eqhakathekile ukuthi ukukhuleka koNkulunkulu akudingi Maforo ukuze siguqe phansi ngamadolo uthi in our busy life schedule sisemarket ngithenga kumbe ngisemsebenzini eofisini kumbe ngisenzani uthi kakuvuleke indlela yokukhulumisana komuntu loNkulunkulu ngaleyo ndlela yikho esizazigcina sisebukhoneni bukaNkulunkulu ngicela ukufunde inye quotation engiyithole lapha eku-Review and Herald eka December 3 eka 1888 ithi ikhomenta ngoJames 4 verse 8 ukuthi sondela kuNkulunkulu la uzasondela ngakuwe ithi khona when it is the habit of the soul to converse with God the power of the evil one is broken for Satan cannot abide near the soul that draws nigh to God. Abesesithi Satan fears the presence of God. So kusinika ukuthi nxa sisondela kuNkulunkulu kumbe nxa kungumkhuba wami ukuthi ngikhulumisane loNkulunkulu zonke izikhathi amandla omubi ayephulwa ayaqanyulwa futhi uSathane kangeka asondele emphefumulweni lo sondela kuNkulunkulu ngoba ipresence kaNkulunkulu yayisapha so ngiya ekuthini kasikhuthazekeni ukuthi
kukho konke empilweni yethu. Let's just keep that open communion. Asiletheni ukukhulumisana loNkulunkulu izikhathi zonke. Ngaleyo ndlela sabe sihlezi ebukhoneni bukaNkulunkulu, isitha kasoye sibe lamandla phezukwethu. Ukungezelela khona lapha ngitsho lemakhaya abalaleli lababukele imthala emthandazo kayivuselelwa amathala kavuselelwe ngemakhaya ekuseni lantambama kube isikhathi futhi esiza kuhlonitshwa ukuthi yonke into ime sithola amandla emthandazweni. Amen. Sithola amandla emakhaya kakuvuselelwe liyezwa sihlobo esithandekayo ngeke sayinqoba impi yona le. Kungaba lo muntu engxenye phakathi kwethu lapha kumbe khona ngale babuye abalaleli abasikhangele ngicabanga ngathi kathi manje njengoba kukhanya ngani umhlaba wonke subuswa nguSathane izimpa zipheli kunjalo lokwenziwa ngabantu kuyamangalisa umuntu oyedwa kuthiwa uthatha besifazana abangu300 abangabafazi bakhe umuntu eyi1 abe nguSolomon namhlanje ukhulume ngokuganga kwabantu kuqunywa amakhanda besiyadinga ibusiness ukuthi umlimi kathi ungaphi oloba igwalo lolu-powers of evil uthi yena lanxa inzondo kaSathane ingakhanya ngane yesigabhela uNkulunkulu kodwa uNkulunkulu uvimbile uzathujisa icebo lakhe lokusindisa umhlaba. Ngifisa ukuthi singafunda uDaniel 10 semakhaya ngapha ukuthi uNkulunkulu uJesu umhlaba lo nguye obusayo. Amakhosi atshintshana batshengisa ngani bazanqo oHitler bathi babusa umhlaba wonke bangaphi kathesi. uNkulunkulu akubhalileyo ukuthi uzaba lo mbuso welitshe kuzafika kugcwaliseke kuphela. So ngenye indlela amandla kaSathane afakiwe abanjiwe so ukuthi agcine emngceleni evele ekhulunywe uNkulunkulu so eqalisa umhlaba ukuthi Sathane uza kuma la. So engikutshoyo ukuthi ngicela ukuthi njengoba sikhulume ngomthandazo uDaniel wangena emthandazweni wakhuleka izulu lehla lamtshengisa ukuthi ungesabi Daniel lithunjiwe kodwa lizaphuma. Sithunjiwe emhlabeni bathandekayo asikhuleke nini asimeni kuNkulunkulu siza kuphuma kulomhlaba ongani ubuswa nguSathane kodwa uNkulunkulu ngumhlaba ngowakhe abe awuthathe asibisele kukholeni lekukazibuleni yakhe yayizulu. Ukuvikelwa siyabonga mfundisi. Ukuvikela kumbe imvikelo lesi lethilwe uNkulunkulu esikubona esenzele khona uNkulunkulu kungasikhuthaza ngayiphi indlela ukuthi simthembe ngoba ngicabanga ukuthi uhlupho lukhona la lusekukholweni indaba yokukholwa ukumthemba lo othembisileyo. Mfundisi le ngiyazi uyayithanda le yeminikelo le okwenza abantu banganikele adlo kwethumi leminikelo ukuthi kamthembi lo othembisileyo ukuthi uyayiphutha inyanga kunjalo andiyawo it's an issue of faith. So endabeni leyi mhlobo yokuthandaza funa sikholwa mina ngizathemba ukuthi ngizafaka mina ireservoir electric fence amambodlela phezulu lapha ngifaka inja ngisefa nginjalo ngiyakukholwa engubona kulokuthi ukhona ungamvikela lwana. Ngiyekuthini lokhu indlela esivikele ngayo izolo ingasinceda njani ukuba lesiqiniselo ukuthi hayi la kusasa singesabi njalo sincedisana lababukeli labalaleli kungihambo yethu le siphakathi kwempi yona le singayikhohlwanga kuma rules of engagement la. Utade kwethu uthi asilanto yokwesaba kunjani nxa singacabanga ngalokho akwenze khona izolo uNkulunkulu. Okwakuqala kumele uzibuze ukuthi ufike iminyaka le ufike ngani iminyaka olayo khonapho ucabanga into ezidlule kuwe lezi zinto ezibuye abanye bebezintandane abantu sibesifa khonoko kwesenza siqinise ukuthi uNkulunkulu ukhona. So kumele ukuthi ngingacabanga umlimi lapha ngikhuphe khona ngamandla ngithandaza inkosi yami ungigcineleni ngitshengise ngikubonge amandla ngangacela abakhona ngisiya phambili ngesibindi ngiyanqoba njengoba nitshilo ukukhuleka singakhuleka sikholwa kuNkulunkulu khonoko esithi kunzima sakukwenza kodwa singayile ukukholwa okulomthandazo phakathi sizabona ngani umlimi kasekho kathi ukhona izolo namhla lakusasa. Ngicela ukunike enye umzekeliso endabeni yokukholwa lapha ukuthintwa ngumfundisi ukuthi mina nyake ngizibuze mhlambe kungakuncedisa lawe mbukeli kumbe umlaleli ukuthi kungaletha ukukholwa empilweni yakho ukuthi uNkulunkulu khona futhi ulawula impilo yakho. Uzibuze ukuthi ubunjwe njani nje siswini ngubani futhi okade kuvikele. Yazi uyakuyibona ingqondo yomuntu ukuthi ayikholwa. Umuntu nxa umuntu esephandle kwesisu umntwana esephandle all these months 9 bengakwazi ukuthi kwenzakalani umntwana ufidwa njani igazi ligijima njani ingqondo ivunjwa njani esephume phandle umuntu seyikhweqasa ugijima agcwala igala ngolonke sesiyadinga izintwana into umntwana inkanda ambophela izinto ekhaya. Uyabona ukuthi uSathane ubisa khona lokho. So mina ngicabanga nyake ngizibuze ukuthi vele ngibunjwe esiswini
Yeah. angaphi lawo mandla kulesandla esisensitha khona lokho kungenza ngizuza impande ekuthini kule being elamandla ekhangele eyami impilo. So khona lokho kungasincedisa ukuthi simkhole uNkulunkulu. Mhlobo, abantu bafuna ikakhulu ensukwini zokuphela uSathane udeceive abantu, bafuna into ezibonwayo, ezibanjwa, hamba efaka lokho endlini, hamba egebhela lokho eyadini, hamba egqiza lokho, hamba ehlikihlela lokho, esikhwameni hamba ufake lokho, emoteni ifaka istika lesi. Yazi sivikelwe izinto ezibhubhayo zodwa, uNkulunkulu kuphela ngomthandazo ngoba isivikelo sethu esikhulu kakhulu. Ukungezelela khonapho Maforo, ungananzelela konke obekumele kwenziwe lizulu lakwenza. Ngize ngicabanga ngomunye umhlabelelo uthi kadinga obunye ubufakazi kwenele ukuthi uJesu wamfela. Khona lokho ukuthi kasichiyanga sisodwa laye okwakumele akwenza ukuthi alwisane lesitha lethi esasesithethe umhlaba wamelana laso wanqoba. Kusinika isibindi kakhulu ukuthi ezintweni zonke kasoze asithiye. Lakhathesi uhleze lathi uJehova weManqi. Kakhulu. Sihlobo ezithandekayo babukeli labalaleli. Ebesikutsho yilokho. Siphakathi kwempikazi enkulu kakhulu. Sinqotshelwe okuthiwa i-delayed marriage. Yeah. Thina simele sikwenze is to claim the promises. Asimethembeni uJesu. Asiyeni kuye ngethala lomthandazo. Lokho singakuthandabuzi. Ngokukholwa siza kunqoba. Akula uSathane angasenza khona. We are more than victors, we are more than conquerors. Asimethembeni uJesu ukwenzile konke kalokho besitsho uMandlo, sikwenzelwe konke. Asimthembeni uJesu siza kuyichaya intamo. Asiqhubekeni sitaditsha ilizwi likaNkulunkulu, sifunda okunye ngoJesu kuzasenzela kahle. Nxa ikhona imibuzo asiyiletheni imibuzo silobe khona lapho ku YouTube kuzasincedisa. Lapho sifuna khona ukuchasiselwa okunye ngoJesu yena lenthemba kuyasisiza, kuyaselapha njalo sizwisise ngcono ngoNkulunkulu yena lo. Ngiza kunikela kumfundisi uDube atsha ngakutsha bese sivalela ngomthandazo. Siyabonga abalelo babukeli, uNkulunkulu abe lathi lanxa kukhanya ububi bungani kuyagabhela intokozo lokulunga kukaNkulunkulu, kodwa ke ngesithembiso sesiphambano siza kunqoba ngoJesu. Asithembeni sikhuleke sibambelele ekugcineni bonke abaza kuphila bethembe uNkulunkulu besazi ukuthi uyisiqiniselo sempilo yabo baza kunqoba. Asikhulekeni. Baba wethu siyabonga ukunikwa ilungelo lokunqoba ngegazi lakho. Usilwela impi, wasitshengisa ukuthi uSathane kalamandla. Uyatshengisa nje kodwa unqotshiwe esiphambanweni lakathesi unqotshiwe kithi. Ngiyakhulekela abalali babukela ukuthi lapho esikhona sifundise ukuyama kuwe, siphile ngomthandazo, sibalekele isono ukuze nxa usugoqa umhlaba sinqobe ngawe ngoJesu siyabonga siyakhuleka. Amen. Amen.